Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah hari guys, aya kecap ati ampela, lalaban aya leunca, rebusan sawi hijau, daun kemangi, goreng petik, kerupuk juga kejo. Oke guys, sebelum dahar berdoa heula. Amin amin amin. Langsung dicoba bayi guys. Ati ampela, bismillahirrahmanirrahim. Belum. Mantap ya mah. Langsung santap bayi guys, bismillahirrahmanirrahim. Nasinya belum sih guys. Leunca. Mantap. Cabai hijau aja guys. Mantap. Rebusan sawi naik guys. Betul. Mantap. Agak belum kemana guys.
Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.